अनौब लालौलुप लिंखतुना मियामदगी सेल खाइरंबा अमा फारे महिरोई नुपी मसासिंगदा फिनुंगी हक्चांग उलुबा अमासु फारे कोलिशन फॉर लिबरेशन विथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंगलेपांग कोलिकौबा अनौब लालौलुप अमा लिंखतुना मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा सेनबा मियोय अमा पुलिसना फारे लोइनना महिरोई नुपी मसासिंगदा फिनुंगी हक्चांग उलुबा मियोय अमासु फारे हाइरे अनौब लालौलुप लिंखलंबगी फारबा मियोय अदुदि वाहेंगबम पाइखोंबा एलाइस योहेनबा मंगांग चाही कुंथ्रा ने महाक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कुंबी मयाई लेकाइदगे हौजिकना क्वा कैथेल हाउरोक चंबी कम्युनिटी हॉल मनाक्ता लैबा असानबा युम अमदा लैबनी हाइरे महिरोई नुपी मसासिंगदा फिनुंगी हक्चांग उल्लुबदगी फारबा मियोय अदुना लांगपोक लाकपम सितल चाही कुनगनिपान ने क्वा कैथेल कोंजेंग लेकाइदगी नि हाइरे हिरम सिंह असिगी मतंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी गे कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा एसपी खेत्रिमयुम शिवकांतना हाई स्टेट असिदा लैरिबा कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिंह लैंगा की तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंह अमदे मीडिया हाउसिंग दा डिमांड लेटर पीदुना अकी अखंग पोगनबगी थबक चथरे हाइबगे अकक्नबा पाउ फंगबदगे एसपी मसामकी मिजिंग मखादा इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑप्स एम अमित अमदे सीडीओ इम्फाल वेस्ट की ओसी इंस्पेक्टर अचौबा मितैना लुसिंगबा सीडीओ की टीम अमना क्वा कैथेल हौरक चंबी कम्युनिटी हॉल मनाक्ता लैबा असानबा युम अमदा थीबा हुंबगी थबक चथबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा कुंबी मयाई लेकाइदगे हौजिकना समजेत साबम नंदलाल कौबा मियोय अमगी असानबा युमदा लैबा वाहेंगबम पाइखोंबा एलाइस योहेनबा मंगांग कौबा मियोय अमा फागतखे मियोय असिगी मवोंग मतौ अदुदा चिंगनबदगे सीडीओ गी टीम अदुना महाकपु अहानबगी ओइना वाहंग पाउंग चथबदा महाक कोलिक हाइरिबा लुप असिगे सेल्फ स्टाइल फाइनेंस के थौपुबनी हाइबा खंगबा ngamखे मियोय असिदगी कोलिक के लेटर हेड मरफुद्रागा मापन याउना महाक मसामकना खुयेक पीबा डिमांड लेटर मरी अमदे फॉरेन करेंसी सिंगसु फागतखे मियोय असिना मखा ताना हाइदोरकपगी मतुंगिना कोलिक हाइरिबा लुप असे महाक मसामकना सेमबनी लोइनना स्टेट असिदा लैरिबा कॉलेज निफुरोमदा पोस्ट ऑफिस की खुथांगा डिमांड लेटर सिंग पिसिनख्रे हाइबा खंगबा ngamखे मासिगी मथक्ता लैंगा की लैरिबा तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूशन सिंग हेल्थ इंस्टीट्यूशन मीडिया हाउसिंग दा मॉनिटरी डिमांड तौबदा नतना अकी अखंग पीबगी थबकसु चथई हाइबा खंगबा ngamले हाइखिबगा लोइनना असिगुंबा मखलगी थवोंग असे चथरकपा मतमदा पुलिसना मतंग साना मथौ ताबा थबकसिंग पाइखतपा ngamnaba स्टेट असिगी मियाम लैंगा की एम्प्लॉई सिंग अमदे ललोलितिक तौरिबसिंगना असिगुंबा मखलगी डिमांड खोदिंगमक लाकपा थेंगनरबदे मतम साना पुलिसता पाउ पीबिनबा अपील तौखे लोइनना अनौबा लुप असिदा महाका लोइनना थबक तौमिनबा मियोइसिंग लैरिबरा हाइबा थिगनबा मियोइ असिगी मथक्ता केस अमा लौखटपगा लोइनना मखा ताना वाहंग पाहंग तौबगी थबक चथरी हाइखे अमरोमदा कैसामथोंग गर्ल्स हाई स्कूल गे नुपी मचा महिरोइसिंगदा फिनुंगी सरुक उतुना मवोंग चादबा थबक चथरंबा मियोइ अमसो डिस्ट्रिक्ट पुलिस असिगी टीमना फागतपा ngamले हाइखे लांगपोक लाकपम सितल हंदकता ट्यूशन चटपा नुपी मचासिंगदा मखुट सांगलुबा मियोइ अमा फागतख्रबा तुंगदा असिगुंबा मथोंग खंगदबा थबक तौबा सितल सु फागतपा ngamखिबाने मरम अदुना ममा मपा ओइबसिंगना मचासिंगबु हक्सिन येंबगा लोइनना पारा तंबीबा मथौ तारि हाइना एसपी ना मखा ताना फोंदोखे ngasi numidang tara amasung tara mathoi suba IRB लौखिबगी फल हाइदोकलबा यारे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मियाम दा कया रखना अथुब मतम दा फल लाउथोकलगनी हाइना थाजब पीखिबा तरा अमसुंग तरा माथोइ सुबा IRB लौखिबगी फल ngasi लाउथोकलबा याना लैरे हाइरे पाउसी असिना थाजब याबा मफुमदगी फंगबा पाउगी मतुंगिन दे तरा अमसुंग तरा माथोइ सुबा IRB लौखिबगी फल अदु हाइदोकनबगे थबक थौरम खुदिंगमक लोइरे अदुबु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की तोंगान तोंगानबा प्रोग्राम कया लैबना मरम ओइरगा नुमिदांगी मतमदा हाइदोकलबा याइ हाइरे निंगसिंगबा याइ ऑल मणिपुर 10 and 11 IRB बाइबा बोसी कंप्लीटेड कैंडिडेट सिंगना तरा अमसुंग तरा माथोइ सुबा IRB लौखिबगी फल हाइदोकतबगी मायोक्ता मणिपुर लैंगा की मफमदा खोंजंग कया चंगसिनदुना लाखिबने स्टेट सिगी इकोनॉमी अमदी रिसोर्स लैतबना अंगांग मरीदगी हेंदनबा वारेप लौखिबने CM PM मोदी ना ग्रासरूट इकोनॉमी फगदनबा पिरकलिबा पोट मयाम MLA मिनिस्टर ओइरिबा इखोइना लौथोकलबदी करी ओइगने मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन डेवलपमेंट ऑफ RDN PR गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंधुना नुमित तरानी चुमना पांगथोकदबा रीजनल सारास मेला तरागा तरुक सुबो ओइना पैलेस कंपाउंड लैबा इबोयाइ मसुमांग लीला संगलेल दा होगदोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन RDN PR अमदे माहुत मिनिस्टर वाई खेमचान सिंह स्टेट मिशन डायरेक्टर
MSRLM N Bandana Imphal East ki DC Dainana Thauram gi athoi ba mithunglen thauram mapu amade thauram gi akhana ba mithunglen oina saruk ya khe mela asida punna HHJ stall chama gi mathakta hangdokhe handloom amade bakery gi oiba pothok sing mela adu da puthoki amadi tongan tongan ba BLF singna masa masa gi oiba production puthok tuna launch tawkhe paumi singna hangki ba wahangi paukhum piraduna CM na hai ngarang state cabinet na miyoi amana angang mari dagi hena poklabade lainga ki thabak sangba made khudong chaba mata phangloi haina warep laukiba do state sigi economy phataba made resource laijadabage laukiba nei warep asi Manipur State Population Commission ge manung chanani haikhe Manipur da India dagi nga pusilakpa thinglaga nei RPF sahi ani gi matung da haibade lakadoriba kumja 2024 gi October taraga manga dagi nga makhal khara India manung ge state singdagi Manipur da pusilakpa thingba thamlagani haina aina thingraba Manipur gi lalolub ama oiriba Revolutionary People's Front RPF ki Deputy Secretary Publicity ki Thaupuriba Robin Kumanna press ta thadorokpa cherol ama na hai re cherol asina hai athingba thamgadaba nga makhal sing adude katala mirgan napi chabe grass carp puklau be scale carp common carp row silver carp amade tunghan be bilapia ne hairiba nga makhal sing asi nataba Manipur da marang kaina phangdaba made yoktuna puthokpa ngamdaba maruoiba chauba ipak iraige nga sing sea fish pusilakpadade athingba si lairoi athingba si thambagi maruoiba pandam de laibak asina ningtamlingai matamda isage ngak thoknaba iromdom chaba konazaramba phibam adu hanagumna mukhanna hanjilhananaba honaduna iramdamge senmit phagahanana honaba masung patha pumda handanaba hidak hablaba hu chenba mapandagi pusilakpa nga sing chaduna miyamgi haksang mang takhan badagi kannabani hai re cherol asin hai maramaduna athingba thamgadoriba nga makhal sing asida mapandagi pusilaktuna sendalambe oibiramba singna pizariba matam asigi matungdagi de Manipur da leriba ngayok farm sing natraga ngami singdagi oina lawbiduna hanagum sinphamasi kaihandana sathabina basu mangjangna ningsingjari hai re Manipur asi mahoksagumna lawu singu balamdamni amasung masana puthokchaba lawu singu ge pothokna isagi konanaba puthokchaba ngamlambada natana ahenba kaya yumthangnariba laibak singdasu thadoklamme adubu Indiana Manipur bu namduna lauksin khraba matungdagi de masagi hanadagi leijarakpa pothok pumnamak muthatuna mipan tangba lamdamama ohenkhrai miraiba ki lalonba singna achawa chauba senpham kaya thadaduna aikhoigi miyamgi hingbada changdaba yadaba potlam pumnamak pusilakhrei masina laibak sigi hana leijaramba Manipur gi miyamna lepsaba senmit ke kanglon adu thugai khrei aikhoigi laibak ki senmit ke kanglon miraiba ki lalonba khujo kharage apamba ningba matungina hojikte puning maikaida pu khrei nga chaubana nga masa pumnamak tumna chathokbagum aikhoigi pothok ngamnamak muthatuna aikhoigi keithel makhoina paisin baibase loi lenga ke thadoknaba yadraba machatne loi mapu India gi thawong ase Manipur gi pothok pumnamak muthalaga lamdam ase makhoigi potjon pham loi kaithel captive market onthokpane loktak project ase Manipur bu malem gi laimai dage muthanaba chauba khujil thawrang ne chamjaraba Manipur miyamda yamna hongna mai electric unit amada paisa tara yaudana pigani haina namthak tawduna National Hydro Project Corporation NHPC na loktak project sengbat khibaga loina na project asina Manipur Tural da ithai beres sajin khiduna lawpham hector lising marfu henba ising da luban khibadagi Manipur miyam ge phauthokta achauba chaipu piduna laibak asigi senmit yangang bo hellai lawmi amadi ngami singi mafam da de makhoina lawuri balabu nga yokna riba nga yok pham aduge mahut electric na sinba yaba natte ithai beres sajin khiba sina thatuna Myanmar ge Chinwin Irrawaddy Tural da apanba pibadagi hairiba Tural maril asidage mahausana laklamba karaklamba nga sing lakhidrai sina maram oiduna matam amada marang kaina phanglamba Manipur ge yellow nga yauna nga makhal taragani thoirom hojik uba phangkhidre amade ngagi pothok hantharakibaga loinana miyamgi sel thungi phibamsu hantha le haire aroi bada tabiri bapumnamak pu thagachare